Duine su tikota sura mo teni ble dobu. Koblule tu koka tu do sudo pola ta gre road pa. Dwe u maho kui o ho logo komle hi de globle. Maho kui we data form yama tu do pa plaka we pe last September tor sini ni no. Kiro kisi luini dobu koblule tu koka tu dwe u maho kui o ho. Hi kho khigla ta thoble maho kui we calling kale budidao min chan no. Monwa ko sarapha bu hi kho maho kui we apple ta tho do ye tho be se ni no. Kiro kisi luini la yuli dobu. Zagain ko kho mandali ko kho. Green ko se bgo ko kho muni de ba tanoteri. Rakhain ko se do yodo ko se gali thi de ba. Logo komle hi kho le bada dwe u maho kui o we. Ta tho ta ya nui si kho phle ni no. La February do la ma sha dobu. Koblule tu ko ka tu dwe u maho kui. Kolen we bu go de pha do. To wa lui si phle le abu do we ko pa pha khu hi kho sak de ye tho khi ya phle kha kha maho kui we data form yama si we ni no. Duine su tikota sura mo teni ble dobu. Tadu de pha he su tho we le tu ko ka do. Tabaso ri bagru de pha be se wi. Hogo le papa se da pho ri su de pha bu. Tu ko ka tu do su do phola tagre ru de pha. Dwe u maho kui logo komle hi kho de pha ni no. Logo komle hi kho de pha maho kui we kho phu le. Tu ko ka tu glo nu lo dwe u kui da takka ba. Takha lo klo pha do kha lo da le klik la do. Tu ko bo de pha bu kho ni lo. Kho phu le tu ko ka tu do su do phola tagre ru de pha dwe u maho kui kho. Kiro kisi tani to bu logo komle hi kho maho kui. Kiro takya tasi de phle. Kiro kisi khin ni to bu luigla hu tho kho ya yesi khu phle. Kiro kisi tani to bu togla tak tho luigya kho si lui phle do. Kiro kisi luin ni du la yu li le logo komle hi kho maho kui we khigla tak tho tasi khi phle we data form yama thu do pa phla kha woni no.